Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musidɓe an julɓe, aray ko landal mi mari faala landade ko honɗum woni ñaawore neɗɗo orowo mo juulata. Aray landal ngal ko fewti ko fi men jama men on fuu julɓe Allah ɓen fuu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tuber rutto den ikka buikan tawaja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Haray landal ɗo nam no wirɗa no ñawore neɗɗo horayɗo mo juulata. Haray ñawore neɗɗo horowo mo juulata o landete taw ko honno haɗi o juula. O andi ɗum ko important andugol kon haɗi o juula, imma ko weltindare ma ɗum ko ngamelo ma ɗum ko nawnare, en tout cas ma andi kon haɗi o juula. Joni noon si tabiti tawi neɗɗo on ko weltindare haɗi o juula ko yo wiye yo juulu, sina ɗum korka makko kan ka jaɓetake, par ce que no jeeya e sartiji dewe ɗen tawgol dewal ngal ngal yaada no wi'ira noon. Eɗen andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ma baynal mar'i wal kufri tarku salah, no woni hakkude neɗɗo e wongol kefere accugol julde nden. No une fois on tigui acci julde nden tun, surtout tawi o tewi pas ko wawɗo julde o acci julde nden, haray on sanga ko yaltuɗo diina. Donc en andi hay o hoori haray nafata, kono ka angal ɓittugol ko ma anden taw oɗo neɗɗo ko no haɗi o juula ko ɗum ɗon. Amma kan si tawi ko wano nawnare ma goɗɗum go ɗum noon hino mari ñawore feere, mais bi ihtisarin sadide haray goɗɗo si hoori ko yo juulu, so on tigui juulali haray hino wawi korka kanka jaɓetake. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ramadan ari Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tuber rutto den ikka buikan tawaja oɗo